Nandam chong na mo lungli post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kumkul la kumthum Vaupi April ni hlai khat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chim ding mi thong pangtang tar cheu khat na chu hakha khwa a SAC ra sang kutang rian ton mi ni nan umna kwata chwa ta ko tia CDF hakha council ni nol an chwa Varkhwa SAC ra sang sakhan CNDF ni an lakpin a ral sang hlaili hriam nam he an tlai na Taya chong kwa a palik an malama anika nak achuak sakhan Oktuboy athi. Yangkong Mandalay lampia moto pakhat may kang nak achuak minung pathum an thi ti mi thongle thong pangdang na an raksalai. Hakha kwa a SAC ra sang kutang rian tuan mini nan umna kwata chwa takotia CDF Hakha Council ni nol an chwa. Athar in SAC Riana alut mile hakha a ara minha zu ding nol peknak min online le aral sangral kap ni upnak anlak ni thong ni kumkulakum khat February ni khat nu in SAC Riana alut mile hakha a ara itel minha nandi lak thong ni kumkulakum thum mei thla di hlana mizapita asimi nan umna kwata in chwa taku Jun nan rat na khwa chewa kir thandi u nol nan ngai lo rong a nan chunga atlung mi kong a tuan vau kan la lai lo Varkhwa SAC ra sang sakhan CNDF ni anlak pin a ra sang hlaili hriam nam he an tlai na falam khoto ummi Varkhwa SAC ra sang sakhan pakhat chu CNDF ni April ni sha Zinglei a lu no in anlak pin a SAC ra sang hlaili zong hriam nam he an tlai china tia CNDF ni thancha an chwa Varkhwa SAC ra sang thazang kulanga umhun khwar min hani khwatlong min ha sin a tangka halle nano nak an pek na cha a atu bantuk in an lu no na hi asi Var ummi SAC ra sang pol nani khwatlong min ha chu nano nak pek le sham in tangka zong an hal na pin a mi pi zeira lo in an ni so tuk na cha a atu bantuk in kan tuk na hi asi tia CNDF chimpon nak nol ngai tu salai chung ngai ni achim Ral sang kulanga umhun khwar mi chunga hlai khat ka dau nak chunga an thi hlaili anung in an tlai na ma pin a meithal MA1 zun thum MA2 zun khat MA3 zun ni G3 zun hlai ni le meithal kwan athong reng lo pin a bom le hriam nam dang zong tam pi kan lak piak china tia CNDF ni April ni sha thancha an chwa Hi ka daw nak chunga CNDF ral kap in minung pakhat ni ramlami phuncha anun nak apek Varkhwa an khwa boy pu shamhu zong meithal kwan khensual nak in anun nak aliam khwa min ha chu a him nak mun a anjam di tia kan thei Taya chong khwa palik an malama ika nak achuak sakhan Oktuboy athi Dawai pengkom taya chong khwa palik sakhan chunga an ma kara ka daw nak achuaki sakhan hu kumsom li tluk athi tia nei niam pakhat ni achim April ni kwa chun suimilam pakhat le minute pakul tluka palik an ma bel nak achua cha sub inspector ni aboy asimi sakhan hu thilak in aka hi asi sakhan hu athatu pa hi Hika khwa an vunthel nak asawri lo sakhan chunga meithal ka thong thei asitika in chunga lut in an zauna chu sakhan mu athi kau kha an mu sakhan mu athat tu pa chu an tlei cholte apalik he nei niam pakhat ni achim Yangkong Mandalay lampia moto pakhat mai kang nak achuak minung pathum an thi Yangkong le Mandalay kar lampia April ni sha jing similam hlei khatluka Honda Civic moto phun khacho lamkama to mi concrete pa nak in mekang nak achua cha a moto chung ummi minung pathum an thi minung pathum athi min ha hi kumkul leng kai deu an sinha an moto khalning aran tuk cha asikhau tia pongkam ummi ni an chim Moto mekang nakhi meitung zathum lakul langa falong purukle falong pasari kara asi athi mi na hi pa minung pathum ansi athi mi pathum na ruak chu no thuchi sizunga za ofel nak to ding in kalpi ansi tia Myanmar meitha nak zungni an langtar Kalemyo pangka daw nak hun a bom itha phoisol nakin PDF pani annun nak aliam pashaleng hliam antwar Sakai ramthen kalemyo peng myo sikwale yanchi ong khwa kara SAC ra sangle twal chung PDF kara ka daw nak hun a kutlot mi bom thla phoisol nak in PDF minung pani annun nak aliam I minung pashaleng hliam antwar tia kan thei
April ni kwa zing similam pasari itluka myo si kwa palik sakhan an lu non ha leo a SAC ra sang ni antar mi bom chu alang hlat in PDF ni kuthlot mi bom in control lai tia ani tim to leo a bom fio an vundo leo a an kuchunga apwaki atu bantuk in an thi le hlam an tor hi asi an kalhana hin pakhat zong tha te in an test masakaw bum fio an do I an hlon nu second pruk a zong tha te in apwakaw amun an vapaktik a chun ru alo pi in thil achan hi asi palik sakhan lu no mi zong an laklai te a atu bantuk in an hliam cha a thi mi le hliam tor min ha chu lak in nu laya an rakpil than te PDF he nei niam mi pakhat ni achim hi bom itha phoisol nak in PDF panhi an thi minung pasha leng hliam atwar mi chunga akut abul mi zong an umna ma ni a ral sang hlenga tuk an thi ve tia kan thai atu bantuk kutlhon mi bom in avoi khatnak an ni hliam asi hi bom an sercho ami chu ti nung asi changcha a an mangti lai lo tia chunglei upani an chim Philippines kopi pong a may kang nak achuak in somrukluk achiam minung pasari nun nak aliam. Vaupi ni Riazan lay sang a Philippines kopi pong a may kang nak achuak ngakchia panhital in minung pasari nun nak aliam te atay asi. May kang achuahi Manila kopi mai lune tuthat do peng kosak nak in somlitluk kang nakin asi te anchim. In kang nagin kumni nu ngakchia pakatle kumlay ni pa ngakchia an nun nak aliam te atun vo ngay tu pakat ni achim. Adang minung pangan ha chu an ruak mu okzong umlo in kang nak in an chiam chi tia an langtar UFC a min thang asimin ha Israel Adesanya ni Alex Pereira chu knockout in atay ve chang thongni kumkolakum thum April ni kwa Myanmar Times a Zinglei Thawngchimnak UFC a min thang asimin ha Israel Adesanya le Alex Pereira thotnak a Israel Adesanya ni Alex Pereira chu knockout in atay tia kan thai Israel Adesanya le Alex Pereira hi tuandia arak ngai balmi ansi Alex Pereira ni kickboxing a voin hi tiang arak tai changpin a Israel Adesanya chu UFC middleweight champion asi leo a Alex Pereira ni arak lu no I Israel champion tai som chu arak chu kho cha a voithum tiang arak tai chang tia thai asi Atutan UFC 287 a Israel Adesanya ni Alex Pereira chu arong hi nak a minute pali le second kulakhat luka knockout in atay than vecha a middleweight champion tai som chu alak kho than I tuanbia tharzong atel tia kan thai France ram in sakmi pakhat a puake nak achok minung panhi anthi France pintit ram chung Marcel a fakpi in puake nak achwaki in saklewmi pakhat achim cha a minung panhi achil na tia thai ase inni achil mi na rokol tu phuni meicheu evan in chimni achil mi na minung panhi rokhi ui chawfim he an kol na tia thai ase in dotli saklewmi puake nak in chimni achil mi na panhi rokhi similam pakul lepali chung an kol nu na longa an mu na tia an langtar Puake nak achu aning hi atu tiang thaifian kho asilo cha a anzum ning a chun intanga anchiami kes po nak in athok mi asilai tia anzum nak anchim puake nak achu anak munpong a ummi indang achim chi cha a ton vo ngai tu nani mundanga ethel chungding in anfial na tia thai ase tu zing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan rak dong tar ri lai nandi lak chunga kan nelom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak ding in kan som na